आज्ञा जय जगन्नाथ। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपति वरेण्य सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभक्षणं संहारभक्षं स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णो शिरसाश्चतुर्भुजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्ववत्यातिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। योग श्री भगवानुवाच ओमस्मे हतथोपलभ्यते नान्तो न चारदीन च सम्प्रतिष्ठा अवकः यदगत्पार। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानि नवाप्नोति दच्वा प्रज्वात्मति स्परः गृहेत्वैतानि संजाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितो विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः गन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मानवस्थितौ चक्नो प्राकृतत्मानो नन्य पश्यन्ति चेतसः यदा दिग्भ्रमयतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामगम्।